hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, bawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Cek. Cek. Shalom ma humbani hita haganupan. Shalom. Terpuji ma Tuhan simada goluhta. Na tetap marmudu-mudu janana mambere na pornu bata. Ismasuki hitama perayaan Pentakosta napa duahon bani panorangon dengan topik Habayuon Marhitei Tondui. Tema kegiatan GKPS tahun 2020 sada aima hasadaon pakon pangidangion namar buah. Subtema mengarahkan kuria marsitukolan pakon marsipatoguhan apa marsi pardiateyan mandopakon parutolon nigolu. Puka hitama kebaktianta masuki hitama saat teduh. Jongjong ma kuria. Baen magaba-gaba apa bunga-bunga pakon kahulin. Ainuan majupa ari pardingatan Pentakostein. Apa
Ibagas goran ninay bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing sitop palangit pakon tanohon. Amen. Ay doma iusay hon hubagas uhurta, holong ni uhur ninay bata, marhitay tondoy na pasing, nadop binereni bata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham tondoy na pasing, tarima kasih masombah konon nami hubamu, marhitay parrohmu, ipajongjong hamdo kuriamu itanohon, nagabe hatatalar ni akula ni Kristus, say sorap mahagobohon muin huben nami bay, ase ibubay hanami hubani haguluhan si sadokah ni, toguham mahanami haganup, ase lambin orot hubamu, ibagas hapor sayaon nasitong, anjaha marmalas ni yuhur hanami, pasangapkon ham. Amen. Ham otonduy na pasingin, masuki uhur nami bay, papasing uhur nami. Mandoding mahita, umbani haleluya nomor 80, bait sada 2 pakon onom, bani bait pa onom hon, jongjong huria. Masuk ke
sopot kon hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Yesus Kristus Tuhan na pasing, anjahana do papasing kon hanami, na mga kudo hanami, gati dolang ihargaon hanami hapasingon, na do ilayakon hamban nami, marhitay golo na ibagas habutakon. Pakorhon ni hamajuan ni jaman, lambin marbagay do horja-horja hadosaon, nalang pitah parsedahon ahuhuron, tapi dihut makorhon naburit ni pardagingon. Lambin buay mahoma nalang makargahon akulani, marhitay horja panriyah-riyahon, mangindahi hasonangan, marhitay na mamakai narkotika, pakon obat terlarang. Mambahin madabu hubani naborit na mabajan. Holong maateimu, sasaphama dosa nami, urasi janah iyan kon hama urnami, marhitay tonduymu, asilambin manggolu ibagas hapasingon. Ham Tuhan, holong mo tumangdo na niarap kon hanami, bani pangindoan namion. Amen. Tangar anja haprusayay hitama, hata ni naibata, bagah-bagah pasal sasapan ni dosa. Anggo isopot kon hita dosata, hatengeran ni uhur anja habonardo iya manasap dosata, apa paborsi hita humbani hagenup hagedukon. Ibagas holong ni naibata, do maisasap haganup dosata, halaniay, patarida kon hitama tanda-tanda ni perguluhan na bayu, hasangapon maba ni naibata ibabo. Doma isasap Tuhan dosata, hataon hitama tarima kasih ta hubani Tuhan. Mandoding mahita humbani haleluya. Nomor 82 bait 2 pakontolu bani bait patoluhon jongjong Korea. Saksihon hitama haprosayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na persaya banisap tanohon. Ahu persaya bani na ibata bapa, bargogoh na sotarimbang, na manopa langit pakon tanohon. Ahu persaya bani Yesus Kristus, anak ni ibata na sasadain, Indo Tuhanta,
nati dibukon ni si Maria sangat nape haliaban marhite tondui na passing naman naron na parmit bani panorang ni si Pontius Pilatus i parsilangkon mati anja itanom turun hunagorit toru mulak manggol kumbani na mate bani ari patuluhon naik ke surga anja hundur isyamu ni bata bapa parbogoh na sotarimbang in hunjay maiya mulak magira laho manguhumi halak na manggolo akon nadok mate aku persaya bani tondui na passing bani kuria persadaan na mapassing in parsauran ni sagala na mapassing in bani sasapa ni dosa bani perpohon ni akula pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Mandoding hitause bani haleluya nomor 87 bait sada 2 pakon tolu. Pasada hita jana ponduk kita hurta martonggo meta. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, na Mariana inaguriatas, nai puji nai sombah kanami, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan, taluk doha nami Bapa makatau terima kasih hulobe-lobe muna pasingin. Halani mangahap doha nami Bapa idopakon holong niatamu, dasu panorangon Tuhan, iring-iring itu kutugu hamdo pardaran di guluh nami, dan beri ham Tuhan huban nami panorang nama dear, kesehatan nama dear, sonai homa kesehatan on Tuhan ipake hanami ibani panorangon. Tuhan nai bata panami ibani panorangon Tuhan do mertupu hanami irumah muna pasingon. Sonai homa Bapa agih soman nami naman dihuti kebaktian melalui jum Tuhan irumah nibe.
ase ondos hubamu hanami haganupan Tuhan. Hamma tong namar mudu-mudu pakon namar ramoton haganupan parguluhan nami. Tuhan nebata bapa nami takkas do Tuhan ibotoham bage do parutolan dibani parguluhan nami marsada-sada keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tapi porsaya do hanami bapa ham do tong na mangiring-iring hanami na mangurup hanami Tuhan. Asebui ilani hanami Tuhan parguluhan nami non agepe adong parutulan. Tuhan nebata bapa nami terlebih Tuhan ibani panorangon Tuhan malas tumang uhur nami bapa boy hanami Tuhan beribadah merayahon Tuhan aima kebaktian tuntunan pesta kostana paduahon Tuhan ibani panorang nama deron patandahon Tuhan parturun itu nina passing utongah-tongah ni parguluhan nami. Tuhan nebata bapa nami ase hamma Tuhan mangojur ase marhite tu nina passing Tuhan adongi parguluhan nami ase boy Tuhan terjaruh hanami boy homatong Tuhan memberi gogoh mengajari hanami ase boy hanami Tuhan ibani pangabak persahap nami sesuai hubani harasuhmu. Tuhan nebata bapa nami ibani panarangon pe Tuhan mardingat hanami hubani hasoman nami nalang boy riap hanami Tuhan yananon aima marhitehon alani parnaboriton di parak kulaon aima inang Erni Borusaragi Bapak Edi Suryawan Purba bani panarongon Tuhan sidea irawat i rumah sakit UKI takkas debamu Tuhan ahana borik ni sidea jana takkas debu Tuhan naha kondisi ni sidea anggo hanami Tuhan sebagai hajolman langtuk gogoh nami bapa langtuk pambotoh nami aha kondisi ni dia tapi na yakin porsair hanami Tuhan anggo ibamu takkas do ganupanin ahana borik sidea jana sanggup daham Tuhan alani hamdis parkuasa ase marhite Tuhan para bantuan medis marhite tambar marhite si panganon Tuhan na komsi dia pasu-pasu hammai Tuhan marhite tundumina pasingin ase mambain Tuhan podasi dia malum humbani naborit ni sedia jana berhamtong toku disediakan kesabaran sonahuman tetap mengucap syukur Tuhan mangido pengurupion humbamu agepe keluarga Tuhan na mangabaru sedia berhamtong tong kesabaran benih sedia Tuhan ketaatan ase ibani haganupan pargulmiton gulu sedia Tuhan tong sedia mangido gogo hubamu alani hamdo Tuhan namambere pengurupion huban nami marsada-sada sonai homa Tuhan age Bapak Johan Sinaga ibani panarangon irawat i rumah sakit Polri tong maham Tuhan naroh manjamah bapaon ase marhite Tuhan tangan muna gogohin boy monang ia Tuhan mangalo na borit ni Tuhan ase marhite bantuan para medis sonai homa tambar ne pangasi Tuhan bekam mai Tuhan papodason malum ia Tuhan kumbani na borit ni jana cukupun ham Tuhan ahana perlu merlalui ekonomi Tuhan ase boy Tuhan merdalan ibagasna diar perawatan ni bapaon Tuhan nebata bapa nami bahak dapat Tuhan hasaman nami nalagi irawat pemulihan sonahoma agena rumah nalangi botoh kanami Tuhan taibamu takkas dogan panin ase berhamu bani sidia tong Tuhan gogoh pakon manjalo pengurupion hubamu halani hamdo Tuhan nabuy mangurupian nami agipe dalam kondisi apapun alani porsairo hanami Tuhan ahano dipihataukam Tuhan anggoroh danami mangindo hulobe lebemu roh doham Tuhan mangurupi hanami ado haporsayon nami Tuhan na betapa panami ibani panarongon petong-tong Tuhan martonggoro nami hubani Bapak perhangir nami neja Tuhan sonari melaksanakan tugas luar kota di daerah Sumatera ase berhantung tong kesehatan hubani Bapak perhangir nami on Tuhan ase boy idalengkon ia Tuhan tugas nadop yondos kokubani ase marhite pelayanan ni Tuhan marhite horjani boy mardalan jore dear ganupan Tuhan jana ibani panorang nama dear holi Tuhan boy nami riap martupo ma i Jakarta on Tuhan nebata bapa nami martong gor nami Tuhan hubani haganupan anggota keluarga jemaat GKPS Cililitan pribadi lepas pribadi Tuhan rumah tangga ase hamba roh Tuhan namanja makanami haganupan hama nambere gogo huban nami haganupan jana hibani parguluhan nami tong Tuhan ase raha nami Tuhan mangindo gogo hubamu manjalo panorangion Tuhan alani hamdo naboy mangajari hanami nambere gogo huban nami ibani pardalanan ni goluh nami terlebih Tuhan ibani panarangon mardalan dope homason kondisi nalang kurang der marhite kondisi COVID-19 Tuhan bahak Tuhan nami Tuhan marutol ibani perekonomian nami ibani horja nami
tapi mengelek Tuhan nami tong tebemu Tuhan, ase berhambuan nami tong Tuhan uhur na sabar, naman jalon Tuhan di bagasan ibagas bani kelapangan dada, di dalam berucap syukur, ase sonon pe kondisi ini tong Tuhan, tong hanami mangindo pangurupion hubamu, jana porsai hanami Tuhan, agep sonon kondisi ini tong hanami boi mandalani ari-ari nugul hanami ibagas nadiar, ase pasu-pasu hama tong nami Tuhan, pene horjok kanami Tuhan, berhamba nami hikmat bijak Tuhan ibani parguluhan nami sehari-hari. Tuhan nebata Bapa nami, sonin Tuhan agen yombah nami, na lagi marsikolah umbani tingkat rendah sampai perguruan tinggi. Naja Tuhan nadong nodoma tamat nasihol melanjutkan, ase ondos kubamu maganupan yombah namion. Ham tong berek kesabaran ringgas niuhur namar lajar, ase bu tong side Tuhan mandihuti mata pelajaran adap ibadah guru ni side Tuhan ibagas marmalas niuhur. Age pehaganupan Tuhan orang tua, tong ibagas na sabar mengajar nyombah nami mendidik memudahi Tuhan. Tong ma Tuhan margogo sidia marhite pangajaranmu. Tuhan nebata Bapa nami, ibani panorongon pe Tuhan wani hanami haganupan, anggota majelis jemaat GKPS Cililitan, ase ondos babu mahanami haganupan Tuhan, ase bui hanami melayani itongah-tongah ni jemaat nami, itongah-tongah ni rumah tangga nami, gabi bui hanami Tuhan saksi namang guluh itongah-tongah ni pardalan di guru nami, marhite pelayanan nami, marsada-sada sebagai majelis nadop itu roh kam Tuhan iban nami, ase sebagai saksimu mahanami Tuhan, tong mahanami marondos subamu manjalo gogoh bani pangidangun nami. Tuhan nebata Bapa nami, martonggo hanami Tuhan hubamu, aima negara pakon haganupan, asa tong ma Tuhan bekama Tuhan damai hubani negara nami on, terlebih Tuhan hubani pimpinan nami Tuhan tingkat rendah sampai tingkat tertinggi, asa bu si dia Tuhan markhorja ibagas nabiyar hubamu, terlebih Tuhan Bapak Presiden nami berhamhu dia Tuhan kesehatan, sonama hikmat pakon bijak nah humbamu, asa bu idalakon ia Tuhan tugas pelayanan ni sebagai Presiden Tuhan, boy ia membuat hanami Tuhan sebagai damai dan sejahtera i tongah-tongan di parguluhan nami. Tuhan nebata Bapa nami, tokenari Tuhan sihol mahanami manangar ambilan, hatana wanggulu Tuhan nasihol ipadas ni inang penginjil nami. Ase hama Tuhan namar sahab Tuhan marhite inang penginjil namion, ase bui Tuhan dapotan hanami, das suban nami Tuhan bagus uhur nami, jana bui Tuhan iarusi hanami, ihor jahok kanami Tuhan ibani pardalanan ni gulu nami. Tuhan nebata Bapa nami, bahak dapat Tuhan nasihol sebagai nundang hubamu, tapi terlebih Tuhan ibani ponorangon, ibani hanami ganupan terlebih Tuhan pelayan-pelayanmu, narasi dia Tuhan melayani ham ibani kebaktian nami Tuhan, ham tong namber kesehatan kubani si dia Tuhan, tong malas ni huribani melayani hubamu ibani pardalanan ni gulun si dia, itongah-tongah ni jemaat nami. Tuhan nebata Bapa nami, on ma Tuhan tonggon na yadas panangbamu, bahak dapat Tuhan nasihol sebagai nundang nami, tapi doma perlu Tuhan mencukup pun dah perlu ahabani parguluhan nami. Terpuji mam Tuhan, ibagas gorani anakmu Tuhan Kristus, ibadas kanai matonggo panginduan namion. Amin. Ham tondui na pasingin, sai patogu uhurhin. Sai sonang do uhurhu, manangihon ham tong. Siapkon hita madirita laho manangar hata ni naibata, mandoding ma hita. Sai pato
tonggo mahita. Sihol do uhur nami masuk hubani ianan na do pinasir sirmuin Tuhan ban nami. Jana sihol tumang do uhur nami ase ibu bayi tonduymu na pasingin hanami. Mandalan kon horja nami do muhubani harosuh ni uhurmu. Indo malas ni uhur nami halani itandai hanami do ham parholong ate na tarsulurin. Jana tongtong pagul pahon hanami. Ase bani sihol ni uhur nami in pasangap kon ham, pasaut kon harosuhmu, in mahorja nami, in masura-sura nami. Terpuji ham Bapa, ibagas Yesus Kristus, martonggo hanami. Amin. Horas mahuwa taganuban. Gehubani nasiam na mungkin mandihuti ibadah on i rumah. Tetap mahita pasadahon uhur pikirata bani nalaho manjalo hatani Tuhan. Ase porini pe bani ianan na marbeda, tapi sadahita ibagas holong na humbani Tuhanin. Ita ganupan hatani na ibata nagabi ambilan bata bani panorang on, bani pesta Pentakosta parohni tondui na pasing. Narayahon hita 2 hari padudut, nalaho patugah kon hinaporlu ni horjaon, hinaporlu ni kehadiran ni tondui ai Marianan ibagas kita. Buka hita mabibelta humbani buku Roma bindu 8 ayat sada daskubani ayat 8. Nini sonon. Ase mangonai be aiseng mangonai benuan uhum bani halak na ibagas Kristus Yesus. Naso marparlaho marguru hubani daging, tapi marguru bani tondui do. Ai titah ni tondui haguluhan na ibagas Kristus Yesus na memerdekahon ahu humbani titah ni dosa apa hamatian. Ai dopseng margogoh betitahin pinagalek ni daging isuruh na ibatama anak ni sandiri marupa daging pardusaun marhalanihon ni dosa gabe sonaima ihonahon uhum bani dosain ibagas daging. Ase jupah ma hapitoran na pinangindo ni titahin bata. Hita namar parlahu mangihut kon tondui seng mangihut kon daging. Ay pardagingon do iparuhurhon na mangihut kon daging. Tapi partonduyon do iparuhurhon na mangihut kon tonduin. Ay hamatian do hauhuron daging. Tapi hauhuron ni tondui ay mahaguluhan apa hadameon. Ia hauhuron ni daging ay mahamusuhon dopak naibata. Seng ratundukin bani titah ni naibata. Ay seng tarbahensi. Halak naibagas daging seng tarbahensi pamalas uhur ni naibata. Ay madasni. Bapa inang hita haganupan kuria na hinahulongan ni Tuhan. Gabe sada suku-sukun dohu bata. Domu hubani ayat terakhir. Humbani teks tanokan. Boy dotongon ipamalas kita uhur ni Tuhan. Apakah kita masih membuat sukacita marmalas ni uhur tuhata bani haganu goluta. Kita ganupan kuria Roma aima kuria na humbani Yahudi pakon non Yahudi na selalu buai pertentangan. Pertentangan halani dong makatahon
hanami do bangsa pilihan. Ay mahumbani kalangan Yahudi hape si dia lang mangguluh ibagas harosuh ni Kristus. Si dia tetap mempertahankan pabua na makurjahon titah ay ma najupahan haguluhan na sadukah ni dukahni. Humbani kalangan non-Yahudi bodoh sahali menganggap mereka sangat lemah. Karena memang tentang hukum Taurat mereka tidak begitu banyak memperkenalkannya, mengerjakannya, karena mereka tahu bahwa sekuat apapun, sehebat apapun mereka tidak akan mampu melakukan titah. Halaniai mereka mencoba untuk melalui firman Tuhan yang selalu takut akan Tuhan, tanpa mengucapkan titah hukum Taurat setiap saat, tapi melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi mereka adalah golongan atau kelompok yang lebih kecil dibanding dengan orang non-Yahudi. Bani panorang ai, Kaisar Nero ai masada pemerintahan na memang sangat keras, sangat kejam. Bahkan iperintah konduhu bani rakyat ni bani panorang ai ase langa dong boy rakyat masyarakat menumbah naligan kecuali hubani kaisar. Ase marhitihun yai terjadi do Ahab yang tidak pernah sesuai satu dengan yang lain. Bahkan membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Ia tahu si dia auma pemalas suhur ni Tuhan. Ungkapan kata-kata menyukakan hati Tuhan itu ada. Anjaha humbani kalangan ai hadua sido makatahon yang suka menyukakan hati Tuhan. Tapi humbani pangaba ni si dia bukan menyukakan hati Tuhan, tapi mendukakan hati Tuhan. Halanyaha paruhur daging do si dia. Na perlu bani pikiran ni dohasa iparuhurkon. Asal masonang pangahap ni dohasa na isarihon. Asal ma makmur, asal ma bersuka cita. Dumuhu bani pangahap keberbadian ni. Halaniai mereka tidak memerlukan Allah. Mereka tidak tunduk sama sekali akan kasih dan perintah Allah. Mereka sangat-sangat tidak taat, bahkan melawan akan kehendak Allah. Nini, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. On mahumbani kalangan Yahudi. Marhitehonnya isobut si dia bahwa mereka adalah orang yang benar. Dumu halani titah adalah segala sesuatunya. Bani haganupan goluh ni si dia. Anjahanini aima nabui paluahkon. Bapak inang, humbani kalangan non-Yahudi na memang sangat bertolak belakang. Nagati iguncang oleh sahabat, teman Agesa Kuria. Gatiho masih dia diancam. Marhitihon ni parguluhon ni halani lang rasi dia menombah kaisar. Lang rasi dia maparhatongon ahadu aturan dumuhubani hisap-hisap ni daging. Si dia tetap mapardiati aha nai harosuhkon Tuhan. Aha nai harosuhkon tondui. Halaniai bani panorang-panorang ai gabe tubuh do uhur duka bani sidia. Bagaimanakah hidup yang sebenarnya? Sementara dari kalangan non-Yahudi yang dahulunya hanya menyembah berhala, mereka sudah meninggalkannya. Dan sudah memulai dirinya untuk belajar akan kasih Tuhan. Tetapi di tengah-tengah jemaat, ternyata mereka duduk bersama, tapi belum tentu
boy hape sada tujuan. Halani dumu hubani nama saai, mereka hanya membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Halani ay dumu hubani na dua ciri ni. Halak Kristen nama sabani panorang ay manama ruhur bani daging, pakon nama ruhur bani tondui. Paulus sihol pagul pahon si dia. Sonahado hinaporlu ni tondui. Sonahado pakorhon ni Roh Kudus tondui na pasing. Marianan bani hauhuron ni jolma. Isobut domu hubani tekstaon, pabua anggo si dia na tongtong mamikirhon harosun ni tondui ay ma bani parguluhon ni siganup aripe. Mereka tidak mau dipimpin oleh dirinya sendiri, tetapi selalu belajar apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Boy dua agi bani na beribadah. Iya. Halani paruhur daging do buai na bani ibadahai. Nini si dia hadir masih dia gereja selaku halak Kristen. Tapi anggo uhur ni si dia, sonai agi pangabak ni si dia, boy doai lang pangabak ni na igreja. Halani ay, anggo dong nasihol sahap konon, lang pala sega-sega si dia ijay markusipi. Tertawai, artinya boy mengganggu ibadah. Ay maparuhur daging ay. Anggo bainot tarasonarion, misal ni kan, sonari boy do hita membuka handphone agi bani ibadah. Harorwan ni namar YouTube on homakan, apalagi pimpinan majelis radi pardete na siam sonahado tongo suara ai i rumah kan perlu duai. Sonahado homa tanggapan di sidia atap dong do chat makatakon lang dong sorada nini ijado gambar ni kan dong boy do homa terjadi na sonayai. Tapi boy do anggo memang hujai do pikirata tidak apa-apa. Halani memang perlu do hita bani sedia bani na irubahai. Tapi anggo mitor ay maho kesempatan bata laho mangidah aha na masa di luar sana. Laho mangidah sonaha homa na idah kita na yahapkon hita agi bani anan naligan. Toto marhite hunya isiho luhurta. Nita igereja do hita. Tapi ulang dastar lang hita kumbani berita naligan. Holi terlambat kita memboto sesuatu na masa. Halani ay age gereja ibukai ma YouTube on, ibukai ma handphone on, ibukai ma WhatsApp ako naliganin dengan harapan ulang holi hatadinga nau bari berita na iluar age pesa jam do kasahite ijon marminggu. Iya. HP bani non Yahudi ni sedia sonon. Lang tara Rusia memang haganupan ahan ay sobu ni parambilan na ini. Lang kumaboy mitor haganupan hupa jujur mulai awal das kubani ujung ni ibadah pabua ay mabukti niyaw na marminggu nini lang tarbay si dia sonay tapi sobu si dia ma puri ni otik gelahua rusi hata ni Tuhan sanggah na marminggu ay mahua menkon marhitehon niyay mangguluh maawi bagas holong ni Tuhan. Iya. Halani terjadi mana sonayai gabiroh bagal nima persimburuan antara satu dengan yang lain. Marhitehon nyai lambin roh bagal nima pertinggilan ni sidia. Kita ganupan Paulus sihol pagol pahon. Pabua halak namang golu ibagas tondui sedo mangidah panorang laho manukun harosuni Tuhan bani golukni. Bukan hanya dalam keadaan suka, maka dia berkata ini adalah kehendak Tuhan. Bukan juga hanya dalam keadaan duka, ase marhitihon yai martonggoi hubani Tuhan, mandilogoran ni Tuhan, marhapurusan hubani Tuhan. Lang. Tapi bani haganup nama sasi dia makatahon, Tuhan pimpin langkahku. Tuhan pasu-pasu maau. Tuhan rajaiham mapikiraku. Iya. Anjaha marhitehun ni sikap ni si dia na sonayai, boy masih dia pamalas uhur ni Tuhan.
boy masih dia pemberita gabe ambilan nama dia hubani halak naligan. Anjaha boy mahu masih dia pataridah kun pabua tabiat na lama dom may tadikun si dia anjaha dom masuk si dia hubani tabiat na baru ayma tabiat na makarosuhkon harosuh ni Tuhan. Barang siapa di dalam Kristus, dia sudah hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Ase marhitihun nyai boy humalam bintakas age hubata bani panorangon. Nah hadutungon. Lang tarapus ko kita lang adong kuma humbani kalangan na sononon age itong-tongah ta. Age ipardalanata, age iparkurjaata. Dong dutong na usil. Adong dutong na marosu ia lebih hebat daripada hita. Adong dutong na marosu pabua dia itu lebih didengarkan orang lain daripada hita. Saya doh mararti anggo halak Kristen tidak perlu didengarkan orang lain. Tutulang ayat ini. Bukan juga berarti bahwa orang yang hidup dalam roh, hidup dalam Yesus Kristus, yang menyenangkan hati Tuhan berarti selalu disalahkan oleh dunia. Langai. Tapi isedo na parlobi. Ijado posisi na parlobi. Jadi posisi na parlobi itu carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu akan disempurnakan. Ibere do hubata, ipasirsir do ay hubata. Artinya ay hape, namang gulu ibagas tondui ay pasaut kon harosuni Tuhan dalam suka maupun duka. Ase marhitehon yai bani haganupan kiada nai dia sudah memutuskan pikirannya, memutuskan tujuannya untuk selalu berkata keinginan Roh Kudus ada di dalam dirinya. Marhitehon yai hita ganupan na hinahulungan ni Tuhan. Nahadotongon hita agebani panorangon. Hatahon tasonon. Tuluhali duhasa adong minggu tuntunan. Dumuhubani tahun gerejawi. Natal, Paskah, pakon paroh ni tondui na pasing. Anggo bani bahasata ipa 2 hali hatana tongon. Bahkan ipa 3 hali dunamin. Aselam bin mas-mas, aselam bin takas. Marhitehon ni ambilata sonahado hita lambin padohorhon dirita. Lang pita 2 hali. Menuju atap tertuju pikirata hubani harosuni Tuhan, tapi tertuju ma pikirata terus menerus. Halani ibu toh kita pabua, ihorjahon hita do bani panorangon ay maharosuni Tuhan. Itadikon hita do bani nama kerjahon harosuni Tuhan ay maharosuni daging. Jadi lang tahorjaho kita ay anggo salihap, anggo secara bersama-sama. Tapi ibagas nama kurjahon harusuni tondui hita, harusuni Tuhan hita, ijai dohoma ihorjahon hita, ahado napatut. Bani horja par dunia unon, nalaho pataridah kon pabua, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan hadir di antara kita. Jadi anggo Paulus makatahon dumuhu bani teks tahun, pabua lang tarpadumu. Horjani daging, pakon horjani tondui. Jadi yang go Martin Luther ongga makatahon, lang pekerjaan yang baik itu, lape to tuhoma ai, untuk atap si benaran, hubani halak na lang sitong. Halani buhay do horjana madir. Tapi ang go halak na sitong, halak na marpardumuan hubani harosuni Tuhan, halak na tetap masarihon harosuni Tuhan, dia pasti memikirkan yang baik bagi dunia ini. Ya, jadi lang pitah kapehita memikirkan ahado horja nama dia rai. Na ijado tongon si bayenon bani panorangon. Na perlu ise ibayin hita nagabe pambubay ini. Anggo pambubay do muhubani harosuni daging hado saundo na roh kubata. Anggo bani ayat naligan hamatian maulihta. Tapi anggo nama diar ibagas kepemimpinan ditondui, anggo ay haguluhan nasadokah ni mabata.
Ase marhiti honyai age bani panorangon, bani na ipadua halita bani na beribadah on, lako makatahon, sonaha matongon horjani Tuhan Yesus, nadop iutus na ibata, marhiti hon namate idulok Golgata, jana puho humbani namate bani ari patuluhon, dom may pataridah kondirini, anjaha dom mamulak iya hurumah ni Bapa, lako pasirsir ho niyanan bata, ay mahoma tongtong. Pambahenan ni Tuhan Yesus ay mabani haganupan ari-ari ni gulong taon, nagabi dasar, nagabi onjolata. Ase marhitihon niyay ang gomarminggu aunita. Halani dom may hopkop Tuhan Yesus aw. Ang go ay do, lang rahita marguro-guro na marminggon. Ang gomarhorja aunita, domuhubani horjat tabay. Halani dom may hopkop Tuhan Yesus au, haganupan kita manekuni pekerjaata. Haganupan kita makamalaskon horjata ay. Haganupan kita homa makapurlukon ase horjata ay, ulang gabi sihataon. Halanyay ipakai mapanorang sa diar-diar ni, laho pataridahkon horja na madiar. Ageba ni parkasomanon. Halani dom may tobus Kristus au, nita. Halanyay do ase sihol au marhasoman pakor siya. Halanyay do ase hupataridah kon mapergaulan yang baik. Age ba ni komunitas nami. Age ito nga ni RT nami. Age ito nga ni huta nami. Age ito nga ni pesta. Haganupan ay laho makatahon. Doma ibahen Tuhan Yesus nama diar hubata, holong ni hubata, ase boy kita makorjahon ay, isuruh do tondui na pasing. Marianan bata. Anjaha marhite ni pangajarion na humbani tondui na pasing, nini lang tarpisakon kita. Horja ni Tuhan Yesus, pakon horja ni tondui na pasing. Tapi isobut Tuhan Yesus do, anggo sohdo iya itanohon, lang martuah, haganupan jolma. Halani terbatas betul do na boy baik Tuhan Yesus. Do muhubani pardagingon dope iya. Halani ay do isuruh matondui ay. Na sebagai maha hadir ay. Maha tahu. Gabi pembimbing, gabi penolong, gabi pakasomani bata. Ase marhitihon ay hadir do iya. Lang pitah iya tasta. Lang pitah isamping ta. Tapi hadir tondui na pasing ibagas uhurta. Marhite honi kehadiran ni tondui na pasing ibaga suhurta, ijai dohita tetap boy mardingat apa yang sudah diperbuat Tuhan kepada kita. Anjaha marhite horja ni tondui na pasing ay dohoma ase hita lang terpengaruh. Do muhubani hagogohon ni dunia on, mambayan mulak hita hubani iman na lang sitong. Adong sada halak mambay sonon, do muhubani tantangan bani perdalanan di guluhon. Guluh ni halak na porsayan ini pas maay songon na mangisi boras hubagas karung. Semakin diguncang, semakin padat, semakin kokoh, dan semakin disenangi oleh orang lain. Jadi guluh na ibagas tondui na pasing, ganup ari, ganup panorang, kita ini diguncang sebenarnya. Tapi sedo mararti ase mabiar kita. Anjaha guncangan ay lang pita humbani halak na ligan, lang pita humbani si mada borasai, boydo humbani halak na lewat, boydo humbani iya namar guro-guro, misal di kan. Tapi anggo guluh tau sonari, anggo dingat kita do muhubani na masa bata sonarion, apakah itu banjir, apakah itu tanah bergeser, apakah itu gempa bumi, apakah itu angin puting beliung, anggo hita na ibagas tondui, ay mapadohorhon dirita hubani Tuhan. Halani purini pesona hapan deita. Hatahonokon ma BMKG ay maahlini, dum mamarlajar si dia pasalay, ay pelangung gaboy manjamin 100%. Ahana do iprediksi si dia. Boy duay dari segi waktu tidak tepat. Boy duay humbani atap na anggo gempa bumi di sekian skala Richter do nini lebih kunjai atap kurang kunjai. Iya. Tapi ibagas haguguhon na humbani tondui na pasing. Bapak inang,
atap ahape namang guncang guluh tabani panorangon. Mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari semakin merasakan bahwa Tuhan dalam Roh Kudus bukan hanya di atas kita. Jadi langsung pita songonai bayangkan kita lahir atau datang seperti burung merpati yang hanya hinggap di atas kepala. Atau Roh Kudus saya hanya sebagai jirlam-jirlam ni apui, nabui membain, ya itu cantik boleh mungkin kalau hanya sebesar lilin, tapi yang domba sebesar kebakaran di mana-mana, domba ai membain kita mabiar. Tapi tundui ai marianan ibagas kita. Nah selalu mengetuk uhurta, laho pasitongkon horjata, itu tongah ni dunia on. Sonai homa laho pasitongkon tanggung jawabta. Halanyai, halak na ibagas tondui, ay manalaho maparbuahkon buah natama. Ay manalaho pataridahkon malas niuhur ni Tuhan. Marhite na mambotoh na maharga tumangdo hita. Na memang sangat berarti kehadirata, perguluhota, aktivitasta. Jadi yang gulangi bagas Tuhan, bodoh kita makatahon, lang mararti hurjaku, lang mararti kehadiratku. Tapi ketika kita di dalam roh, menggulu ibagas harusuni Tuhan, porini pe kita tidak banyak berbicara, tidak banyak berbuat dari segi aktivitas tapi halani ibagas tundui kita sendiri mengerti dan mengimani bani guluon pabua kehadirata, kesuksesata, aktivitasta itu semua sangat berarti bagi Tuhan. Anjahabai kita mohoma tanda ni namararti goluk ta ai bani Tuhan ai mamalas ni hurta marhite hunyai tene ahamana sihol si bahenota namang guluh ibagas tondui. Hatahonoku dua hal domuhu bani sadarion, sabar dan berdoa. Tutu bahak duai malas nyuhur on ni domuhu bani Galatia 5 ayat 22. Tapi hucatat sonari aima berdoa dan sabar. Guluh ta sonari domuhu bani nama saon tanpa terkecuali hakon kita do anggulang guguh ni tonggo lang terpikir hok kita bion. Ijondo ibu dokter takan domuhu bani nama sa pandemion anggo i-vaksin lang boy humada dop kosti vaksin mitor hebat kita domai vaksin buka masker marpesta hujay-hujon tap martupu-tupu lang boy. Hanya itu menambah imun. Anggo masker, jaga jarak, cuci tangan, makan makanan sehat kan tetap dua dong. HP anggo sasitong ni AGP bani hatahunok kumatene vaksinai baru tahun ini ya dimulai. Anggo hatahunok kun pasal jaga jarak, cuci tangan aido hampir setahun, maduhor 2 tahun. Tapi anggo ibasa hita ibagas bibel dom magirahon dong. Mase nini dong sonon dom hubani vaksinai. Vaksinlah diri kita dengan firman Tuhan. Anggo bani hatani nai batai sobut sanggah laho mangan ham, laho mudum ham, sanggah hundul-hundul ham pakai ajarhon hatani nai bata. Aido vaksin. Jadi lang kita 2 hari huma. Anggo 2 hari boy mainin, ay mesonari. Jadi lang, anggo dumu hubani hatani nai batai parlajari hita, pabuah guluh taon ay mamaniuni vaksin oleh firman Tuhan. Nah hadua si boyai, totunok kanai horjani tunduyai ma, namartong guai matong, pilih kita horjata. Dukko si ay napadua hon namamakai maskeron. Anggo horjani daging ay kan, sonaha asim masih dahala du. Ya anggo boy namin au masih tangihonon. Langdong iraja ay dirini. Pokok ni sahap kon manasohata. Berbohong pay bahay ma. Sonaha ase puas iya bani guluh ni. Halani ay ni sonon. Pakailah masker dengan doa dan pujian syukur. Ay duha pinamasa sonari. Halani ay boy hita huma mangahap kon pabuah lang pala hita maniun boha marsahapi. Tapi por ini terbatas pena boy sahap ko kita sonari. Tapi ang gotong-gota pamuziota komunikasi tahubani Tuhan tetap sempurna dan terawat. Napatuluhon nini sonon bani naman jaga jarakon.
jaga hita majarakta dengan yang berdosa, atau tetaplah jaga jarak dengan dosa. Masih sobu jaga jarak. Langboy tarapus ko kita ay. Agi sonaha pinita pokok ni hurta na laho martonggoon. Dong dotong nasora martonggo. Apalagi hatahuno tay rumah tangga pirado dong nasonayay. Dong tong sada na marguro-guro. Dong tong sada na songon na langboy sa iya sekata. Bani jam tertentu boy do sonay. Iya, apalagi masonon baka ni namasa kanay do. Tapi ibagas na jaga jarak. Sedo makatahon langboy margaul pa ko si dia. Sedo marati langboy hita pitay rumah tumang langboy marsahap kita pa kun hala naligan. Tapi manuon boy hita menjaga jarak. Marhitehon ni nakita pe makaperluhon anggo memang itu tidak baik. Lang pala perluaw man yung hujay. Anggo persahapan dialog na jayay lang pala jenges. Lang pala lako mamuji pasangap kuntukan. Age lang pala di hutaw ijay. Lang pala mahuwa. Lang pala man yung ete kuhurta. Anggo lang ba ni haganuk yanan. Terkabar kita gorata ijay. Ay maistilah naman jaga jarakon. Ase marhitehon niya nita. Perlu ibagas kesabaran. Sedo sabar iba alay at siroha. Langayar tini homa. Tapi kesabaran do muhubani na isonobu ni Paulus ijon ay kesabaran na laho pasangapon harosuh ni Tuhan. Ay kesabaran na laho pataridahkon malas ni uhur ni Tuhan. Memang sonari nita cepat tapi tepat. Boy do homa marlaku biar lambat asal selamat. Tapi ang gubata sonari ay topat bani panorang ni sesuai bani kebutuhan ni karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Langung gatar lambat ialah mengurupi kita. Jadi ketika kita bertanya kepada Tuhan dalam doa kita, dalam kesabaran kita, maka tidak ada pekerjaan yang dilakukan dengan terburu-buru, tapi dilakukan dengan baik dan penuh persiapan. Bani haganupan ari-ari ni golukta. Marhitehon nyai hita haganupan na hinahulungan ni Tuhan. Habayun marhite tonduy na pasing ay magulukta si ganu ari. Halanyay ibagas na dop ibabayu hita. Halani paroh ni tonduy na pasing dop hadir ibagas dirita. Parayak kita anjaha patotap kita mauhurata ase totap dalam pimpinan Roh Kudus sonari pakon sadokah ni dokah ni. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih sombah nami hubamu Tuhan. Na domma mangajari hanami. Laho manadikon, manundalhon. Sagala horja na marguru bani daging. Maparayak, makasiholhon, makaguluhkon. Horja na marguru bani tondui. Marhasoman kon hamahanami Tuhan, ibagas kuasa haguguhon ni tonduymu, ase goluh nami ay magoluh na ibagas tonggo, goluh na ibagas marhasabaron. Halani ibotoh kanami do takas, marhitehon ni horja na martonggo pakon na marhasabaron, jupahan ulih dohanami. Halani ham Tuhan sirsir mengajari pakon patotapkon hanami bani goluh nasitong. Rapakon ham hanami Tuhan sonari rosi sadokah ni dokah ni. Amin. Paima ipatupuhita galangata, tangarhita lobe hatani nebata nagabi onjolan batalaho manggalang, ay mahumbani Heber bindu 10 ayat 16. Mambahen na madiar apa namar si bere-bere, ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sonaydo i harosuhkon na ibata. Sonari patupuhita
galangata. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janah na unjah huban nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu halani tongtong doi pasu-pasuham goluh nami. Domai hasomani ham hanami janah ipasu-pasuham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh dohanami, mangondoskon buah ni horja na do pinasupasumuin. Gabe galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe say jaloham magalangan nami on, bahen hasangapon ni goranmu. Jana mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran yanakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalohamma tonggo nami on. Tondui daging uhur apa gogohnin. Tondui daging uhur apa gogohnin, ulang bayi nasambon, say kamu bae, nengon gopamu ahen opomu, asesau partuan jabolonmu. Ham Tuhan nebata Bapa nami paridop niuhur. Terima kasih apa puji-pujian mai sombahkon hanami hubamu. Halani isuruh hamdo tonduina pasingin benami kuriamu i dunia on. Marhitehon ni ai lambin margogoh janah gok malas niuhur mahanami. Mandalani ari-ari ni guluh nami i dunia on. Mangelek mahanami hubamu. Hama makasomani, memberi guguh, mengajari, jana maparmalui hanami bani horjamuin. Sorapi hama haganupan parhorjani kuriamu ase lambir marhapentaron janah marharinggason makorjahon horja pangidangion nadop yondoskon ham ibagas goran yanakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ipadaskan nami ma tonggo nami on. Amin. Ham Bapa nami na inaguriatas say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu,
Say saut maharosu ni hurmu inaguri tungaon songon na inaguri atas. Bereham maban nami sa darion haguluhan ariari. Sasapham madusa nami. Songon panasap nami bani dusa ni hasoman na mardusa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajuan. Paluah kam mahanami humbani pangago. Misir mahita, baritahon janah saksihon hitama, ambilan nama diarin, atap ijape hita marianan. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama hita. Isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubata, janah maidup mauhur ni mangidah kita. Idopakon Tuhan na ibatama buhini hubata janah ipasorap madameni bani tondui tabei. Amin. Horas mahuat taganupan. Kau selalu bersamaku, sedalam hatiku kau pun tahu, dan kasih tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.